Sanibonani wey'ngane zakwethu, angimele lapha nje futhi-ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili. Iminikele amagama umfeza uMtuthu Ngagumalo elasibona amakomenti. Ngizophinde ngicela wengane yakwethu ukuthi uma ngabe usemusha kuleli khasi wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta no-like nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu sithi sebaningi udaba oluthinta ukufika oqhamuke e-Ethiopia okuthiwa kunenkani akezwa mshini akayizi yokubuyela emuva laphana-ke ekhaya usevimbezeleke endaweni-ke yaseStenga laphana-ke ngerayifuli ngohlobo lwesibhamu irayifuli-ke laphana okuthiwa kakezwa mshini-ke laphana omunye ufike wabhala egruphini ukuthi uyacela ukuthi-ke laphana udaba lifikelela kwizinsizwa ezihola imashi and mash ukuthi-ke kunokufika kodaba-ke Stenga laphana ovimbezele endaweni yaseStenga ngerayifuli ongayizwa inhlobo eyokubuyela ekhaya. Kuthiwa-ke uthe bafunyethembe yaphila, please keep me anonymous. Silane Stenga Danali to be precise kune-Ethiopian elinenkani nayizolo belivulile okuxakayo ukuthi liphathe irayifuli. Lokhu kusithusile siwumphakathi laphana sifisa ningenelele ngoba he's here illegally, so usithathaphi lesi sibhamu. Ngazi ukuthi bebhale kanjalo-ke acela lona usizo ukuthi-ke uyacela ithemba le-mash and mash ukuthi-ke lifike kuleli Ethiopian kaliphenyuka manzi mayelana nalezi zitolo laphana esitholakala kulona ukuthi-ke kungani libe nenkani lingafuni ukubuyela emuva livule futhi nasesitolo. Mhlawumbe kuthina kwakho uphawu lolu daba hlala comment section-ke ngizwe uluthindo kwakho uvo ngalolu daba. Ngila-sponsor ngumanje na ngiyakuthembisa ukuthi ngiyabuya nezilandelakho kwividiyo elandelakho kwakho ukusubscribe lisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda khona.